Сөйлей Махачқала. Ассаламу алейкум, хурметли радио тыңлаушылар. Дагыстан радионың құмық редакциясы өзіні берілішлерім ішлей. Студияда микрофон алдына Иса Ахматов, режиссер Аида Хасанова. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Дагыстан Республиканың башчысы Рамазан Абдулатипов Дагыстан Республиканың патшалық газ-нап компаниясы деген ачық акционер жамиятын құруына хақындағы қарарға қол салған. Ачық акционер жамияты Дагыстан Республиканың социал-экономика өсуін чалыштырмақ ва республика газ-нап тармағыны чалышуыны экономика ахамиятлығыны арттыру мұратта құрылған. Қарарға көре, Дагыстан Республиканы хөкүматы 2014 жылны апрель айыны 15-ні ерлі болжалын ішінде компанияны устав капиталыны низамын тоқташтыраған документлені әзірлемеге. Дагыстан Республиканы патшалық газ-нап компаниясы деген ачық акционер жамиятын құрмақ үшін чаралар көрмеге тапшыру беріле. Документте айтылған емек Дагыстан Республиканы патшалық газ-нап компаниясы деген ачық акционер жамиятыны уставной капиталыны акцияларына 100% Дагыстан Республиканыки. Дагыстан Республиканы патшалық газ-нап компаниясы деген ачық акционер жамиятыны уставной капиталына Дагыстан Республиканы қошымы 10 миллион манатқа тең. Яңы құрылған компанияны чалышуыны аслы yolları республиканың территориясында газ-нап излеу ақтару, шоланы еріні түбінен шығару емек ішлеге инвестицияланы құршау, газны, напны, наптан етілген өзге малланы сату. Махачқалада Темирғазы Кавказ федеральный округта маълуматлар политика ахамиятлығын арттыруыны планларына ва масалаларына бағышланған кеңеш өткерілген. Жиынна округны регионларыны министрлеріні ва маълумат политика үшін жаваплы аналитика управлениелеріні басшылары, маълумат агентлеріні, телекомпанияланы, печат құралларыны басшылары ортақчылық еткен. Жиынны ішіне кирише тұрып, Дагыстан Республиканы башчысыны ва хөкүматыны администрациясыны маълумат управлениясыны ва пресс құллығыны yol башчысы Тамара Чиньонная yolығыны ортақчыларына кеңешні өткеруіні мұрадын аңлатқан ва Россия Федерацияны президентіне Темирғазы Кавказ федеральный округтағы толы ихтиярлы вакиліні аппаратыны ич политика департаментіне ойчысы Мария Строгановаға сөз берген. Бұл чараны Дагыстаны өткергені дене хақ түгіл. Неге түгілі, Дагыстан маълумат тармағы хейлі өскен, бай интеллектуал күчлері бар. Олайда әр бір ахвалатны ярыкландыруға тындырылы янашаған субъект. Темирғазы Кавказ федеральный округтағы маълумат құралланы хисапқа алғанна, шоны уллу мағнасы бар. Темирғазы Кавказ федеральный округның субъектлеріне маълумат политиканы яшауға чығаруда исполнительный хакимлік органларының арасында бірге иш көруге байлаулы меморандум қабыл етілгенлік, хакимлігінде журналист құрамларында арасындағы бірге иш көруде имкалылар ача, форумны ішіне қоруучу ренк бере. Соңна бүгінгі чара Темирғазы Кавказны маълумат құралларыны, Темирғазы Кавказ медиасын умими федерал даражаға көтеруге болушылығы тежек. Екінші форумын өткеруінің күрчісі болмаға керек, деп кеңешін ортақчаларына нәтижалы иш юрған. Кеңешнің барышына вице-премьер Рамазан Джафаров Темирғазы Кавказ федеральный округны маълумат политикасына байлаулы бір кемчиликтер барын ескерген. Мисал үшін, көбісі регион маълумат құраллары өзлер өзлеге ішлей. Маълумат құралларыны алдына салынаған умими масалаланы чечме үшін мұса, шо тамаллық етмей. Біз федерал ва халқара маълумат политикаға өзіміздің тәсірбізні арттырмаға керекпіз. Тек бүгін федерал ва халқара даражаларда берілеген маълуматлар яңыз атылтууланы, өлтірулені, өзге қайғылы ахвалатланы бола. Көп санаудағы яқшы ішлеге, етішкен үстіліклеге өр нәтижалаға байлаулы, Темирғазы Кавказ республикаланы халқларыны яшауыны байлаулы герті түз маълуматлар федерал ва халқара даражаға етішмейді қала. Шобыса бір доқта түстігіл.
Ол дагы да журналист кадрланы профессионал даражасына байлаулуу масаланы да көтөрген. Журналистикага пахмулуу, кележеги бар яшөрүблени курушамага керек. Биздин акыл ва рух байлыкларыбыз жетишмей түгүл, дей вице-премьер. Кеңеште Дагыстан Республиканы печать ва маалымат министри Азнаур Хажиев республиканы маалымат кураллар тармагына этилеген иши хакында маалымат берип сөйлөгөн. Биз бүгүн жетишкен үстүлүккө да карамайлы, бир-бирге ишибизни узатмага керекпиз. Планланы арага салып ойлошмак ва жетишкен үстүлүктөрүн анализ этмөө үчүн her kvartallı şulay семинар кеңешler өткөрмеге таклиф эткен ва сөзүн биттире туруп, экстремизмге ва террорчулукка, миллетчиликке каршы турууда маалымат тармакта харакатлар бирлешмее керек деген. Ингушетия республиканы тыш байлаулага, милли политикага, печать ва маалымат куралларына карайган министри Руслан Хаутиев кеңеште сөйлей туруп, республика халкара форумларда, конференцияларда, выставкаларда ортакчылык этүү, регионну реклама этүүгө этилеген абакланы бириси. Реклама этүүдө, мисалы үчүн, лапта ахамиятлы курал регионга этилеген тергөөнү күчлөндүрмек. Жамияттын янынан иштахны арттырмак үчүн маалымат кампания санала. Ол олайда Темиргазы Кавказын маалымат куралларынын ишини Санянын регион журналистлерини профессионал даражасын арттырууга бактырылган ишини тийишлүү даражага көтөрмөө үчүн медиа центр куруп, Темиргазы Кавказ республикаларынын маалымат куралларыны бирлик маалымат политикасын курмага таклиф эткен. Шо иш болса, Темиргазы Кавказ федеральный округунун регионларыны маалымат куралларына тергөө этилген ведомстволордун бирге иш көрүүнүн натыйжасына яшоого чыгармага имканлы деген Руслан Хаутиев. Кеңештин акырында маалымат политиканы бирге яшоого чыгарууда Темиргазы Кавказ федеральный округунун субъектлерини исполнительный хакимлик органдарынын арасындагы бирге иш көрүүгө байлаулуу меморандум кабыл этилген. Biz alдағы берилиштерибизде Дагысталы юрт сахматчыларынын биринчи форуму өткөрүлгени хакында билдирген эдик. Форумдун ишине баха бере туруп, Дагыстан Республиканы хөкүматынын председателинин заместители Шарипов захматчыларынын биринчи форумуна биз ахамиятлы карарга келдик. Агропромышленный комплекс бизге хөкүматны да, муниципалитеттерни де, юрт хозяйство мал болдуруучуларны да харакатларын бирлештирмеге имканлык бере деген. Вице-премьердин сөзлөрүнө көрө, бул форумдан кабыл этилген карарны башкалыгы һәр жумада Дагыстан Республиканы хөкүматынын председателинин янына этилеген ишлерге байлаулуу хисап берүүлөр жүрүлө. Чиңтеси биздин экономикабызны юрт хозяйство тармактагы ишлерни барышына таасир этеген, өсүүнө болушлугу деген мөһлөттөр белгиленген. Агропромышленный комплексни модернлештирүү өз башына иштегенлерини де, хөкүматны да ортакчылыгы менен жүрүлө. Инвесторлар үчүн оңайлыклар яратылган. Юрт хозяйство мал болдуруучуларга хөкүматынын янынан көмөк көрсөтүлө. Агропромышленный комплексни өстүрмөө үчүн бүгүн миллиард манат көрсөтүлө. Россия Федерациянын бир субъектинде де агропромышленный комплекске шулай карж көрсөтүлмөй. Тек болса да, тармакта карж менен чечилмеген масалалар бар. Инвесторларны курушамак, олар үчүн оңайлыклар яратмак, айрыкта биздин яклы инвесторларны курушамак, Дагыстан Республиканы хөкүматынын өзге хакимлик органдарына да аслуу масаласы. Лапта ахамиятлысы жакшы хасилге жетишмөө үчүн барды имканларны, yollarını kollap iş görmekte Şaripov. Yangiliklar деген informatsiya programmani uzatabız. Россия Федерацияны президентinin yanındагы Дагыстан Республиканы даимлик вакилligini Jamiyat Sovetinin составына курулган яңгы комиссия дин аралыклары масалалар белән машгул. Шу вакыттагы карар дин темага байлаулуу масалалар белән машгул Jamiyat Палатанын членлерини септечи группасынын курумлуу жыйынына барышынан кабул этилген. Jamiyat Sovetinin жаваплы секретары Дагыстан Республиканы даимлик вакилligini насихатчысы Зоя Ханова эскерген иймик, Jamiyat Совет жахиллен ва дин аралыклары масалаларына аслуу тергөө бере. Дагыстан Республиканы даимлик вакилligini янындагы Jamiyat Советини дин аралыклары масалаларына карайган комиссияны председатели этилинип бир табыштан Москвадагы Бусурман дин университетини көмөкчүсү Хизбулла Асуев сайланган. Его вақтын içinde комиссия саула yılını planын hazırlayacak.
Planga göre Moskvаны өр оқу студентлері булан чақ-чақта yolğular, bayallık kurallarda gen yaratlандыру iş, her türlü dinçilen vakillerini ortakçılığı bulan, dögrek stollarını aylanasına lakırlaşılar ötkerilmeye gerek. Dağıstan Respublikanıda emlik vakilligini birinci zamestiteli Muhammad Saitov komissiyanı yanı çilellerin ha yürekten qutlagan va olağa gelecekte paydalı iş eteceğine inanagan bildirgen. Россияны Аманат банкы деген Açıq Aksioner Cemiyatı, Temirgazı Kavkaz Bankı, Stavropol'de ötkürülgen Agro Universal 2014 деген 16-cı xaslaştırılgan bütün Россия toprak pramышленный выставкада ortakçılık etken. Выставканы kurumçusu adaqlanıp kalgan emik Stavropol krayını Yurt Хозяйства Ministrligi hesaplana. Выставканы içinde toprak pramышленный kompleks üçün gerekli mallarını va qulluqlarını bolduragan va kütegen 100'ge yoq vakil, Россия Federasyonu yoq va Irak dış paçalarını regionlarını ilmi va konsalting учреждениелері ortakçılık ete. Выставкаға özleni malın Temirgazı Kavkaz bankta salgan. 3 gün uzağında bankının qulluqçuları klientligi gitçi va orta biznesini kredit etüğünü hakkında. Şolayda yurt хозяйства boldurucular üçün xas taklifleni, dış ekonomika iştegi ortakçılar üçün aşamlıq mallar va qulluqları hakkında xabarlagan. Ondan ayrıda выставканы ölçevini, agropromnu ösüğünü, aslı masalalarını va gelişitteyi planlarına baylaulu konferensiyalar va seminarlar ötkerilgen. Выставкада Temirgazı Kavkaz bankının qulluqçıları da ortakçılık etken. Dağıstanlı vakilleri mart ayını 24'ünden tutup 28'ni yerli Qarachay-Черкесск Respublikanı Arxız posyologuna ötkerilgen paraxatlıq üçün xalqara birge iş görüv degen konferensiyada ortakçılık etken. Şahta Respublikanın Cemiyat Palatasının işlerini Şamil Xadullayev bildirgen. Konferensiya Yangi Евразия деген fondunu Temirgazı Kavkazda yerli birillen darajasına kalmağallanı, aldın alı bulan maşgul yarıtlandırıcı kampanyanın kurumu degen proyektini ölçevini ötkerilgen. Konferensiyada Moldovanı, Ukrayinanı, Pridnestroviyani va Armeniyanı vakilleri ortakçılık etken. Dağıstan Respublikanatından konferensiyada Dağıstan Respublikanın pechat etü va bayallık ministerini birinci zamestiteli Zubayru Zubayruyev va Respublikanı Cemiyat Palatasını çileni Şamil Xadullayev ortakçılık etken. Konferensiyаны fondның yolbaşçısı Nadежда Alenina yürütken. Barda jıyılğalar, politolog va sotsiolog, Yerevan şaharını sotsiometr degen centrının direktoru Adibekyanны, region masalalаны institutunun direktoru Журавлевну, Kalmıkya'дағы Paçalıq Universitetте tarix va cemiyat darslarını berigen Badmayevni va Gün Tuvuş degen jurnalını baş redaktorunu zamestiteli Gevorkyanны dokladlarına köp sүйіп tınlağallar. Dokladlar anlaşılağan, açıq kuyda va ör darajada hazırlengen. Şolanı arasında örde eskerilgen ortakçı ülkelerde vatandaş cemiyat planı halına hakkında qojurlu çıgıp söylevlerde bolgan, dep eskergen Xadullayev. Konferensiyada çıgıp söylegen bizin Respublikanı vakilleri de vatandaş cemiyat planı halına hakkında aytqallar. Soңна олар eskergeni emik, bir bayalı kurallarda Dağıstanlığa baylaulu tüz tügül bayalılığını berigen zamallar yoluğa. Şolay etmege bir dokta yaramay. Misal üçün, Popovnu qulluqçı etken işke Rasul Mirzayevke baylaulu va toyda atışağan xabarlar tüz tügül. Bizim ülkeni barda vatandaşları Россия Federasyonu zakollarını aldığına bir neyimik, cevaplı bolmağa gerek. Milletine göre birev de saylanmağa düşmey, neye tügülle cemiyatta razisizlikler tügülüna dep eskergen Xadullayev. Konferensiyanın ortakçıları bizim ülkelerini halkara baylaulарын betleştiriu işte gelecekte tığız birge iş görüvüne hakkında söyleşken. Dağıstanlı masalalarına qarayğan Россияны meditsina tarmağını tergevçileri Mançqalaдағы tezlik kömek instansiyasını işin tergegen. Tergevleni natijasında nizam bozoular ayin etilgen. Şu haqta dokumentligi baylaulu planga girmeyen tergevler ötkerilgen soң toqtaştırılgan. Efirde yanlıqlar deyen informatsiya programma.
Буйнакск районна администрациясына активini жиын өткерілген. Жиынна 3 масала ағырылған. Буйнакск районның территориясына қыса салланы ва от түшуіні алдын алу амаллығын болдыру деген аслы масалаға көре, шо бөліні заведующий Джамияддинова доклад еткен. Ол өзіні докладына район администрациясыны ва хас район комиссияны янынан от түшуіні алдын алу чаралаға айрыча тергеу берілген айтқан. Өткерілген ішлеге де қарамайлы өткен 2 yılını ва 2014 yılını январ айын içinde rayonlu yurtlarına yaşaулық өлеге от түшеген кезетлер артқан. От түшулені алдын алмақ үшін Джамияддинованы сөзлеріне көре, бөлікнің құлықшылары әр абзарға үйге дегелі айланып, гирип, тергеп, газ, ток печлер, чайниклер, олайды өзге алақлар түз көйде қоланағанын тергемей кереклер. Юртланы администрацияларыны басшыларына су сақланған ерлер құрмаға, барларын ремонт етмеге, шолайда шолаға бараған yollar етмеге тапшыру берілген. Докладын тамамлай тұрып, Джамияддинова құрымларда ва идараларда, оқу ожақларда алғасаул халлар болып қалса, пелекет болмаған көйде үйретмеге таклиф еткен. 2013 yılda Fizkultura va sport upravleniyesini işini hasilleri деген temağa göre Fizkultura va sport rayon upravleniyenin yol başçısı Rasulov söyleyen. Жиынны iş nizamındağı 3. masalağa baylavulu rayonu başçısı Daniel Şıksayitov eskerilgen tarmaqlarda iş değişli darajada yürülmeyeni hakkında aytқан. Ol rayonlarını, yurtlarını, upravleniyelerini, özleni borçların kütüp bolmaygan başçılarına lapta katlı talaplar kullanacak. Hatta işlerinden taydırılacak dep eskergen. Şunu bulan biz bugünkü Яңылыклар деген информация программаны tamamlayбыз.